ki cia mihianano mugiririkana Jeremia cigana igiri mugiririkana tiga ni uria turiganagirwo na no nginya tuikare tukikaga atia tukimuririkanagia ati dola mwaka wa 2022 dola yakinyite igana ria 67 umuthi eikurukite nginya 127 na ni uhoro waki wama mugiririkana mutu uria turiaga wa ngima bagiti ciendagio cigana igiri na ni gwetherera twethagire na bei ya mutu yakinyite 260 umuthi uyu urerwo uthie nduka ugure mitwe uria ukuho ni uhoro wa makati uhoro wa ma ni uhoro wa makati uhoro wa ma ni wira murute kati wira murute muririkane mutheikarathi muririkane nginya kwi hindi twathiie gabetro-ini tukaga maguta ma gwikira nduthi niguo kana tiguo na maguta ma betro makinyite ciringi 230 umuthi uyu tutire twaga maguta na thaa ici maikurukite nginya igana ria 80 ni wira kati wira ni wira kati wira uguo mwaigua itho tukiuga maundu ni tu turauga ni tu tam ni undu wa wira uria mwikite ndia murute guku Murang'a County andu aria President Ruto ekirire thitima kuma mwaka wa 2022 nginya ira ni andu 37,000 aria mekirirwo thitima in 3 years tutikihore President witu rohi ati kwi meci 37 itare na thitima no muthenya wa muthenya na ki niguo kana tiguo haha mathingira imwe acio ni mathingira mena thitima na kuma hindi ya the obiru matia ina thiti na hindi yo mugiko athanite miaka umwe no umwe miaka 10 ya Kibaki miaka 10 ya Uhuru na miaka 15 ya mundu wetwo Jomo iyo yothe miaka 35 no tutionete thiti no hari awamu miaka 3 ya William Samoei Ruto hari andu 37,000 monete thitima na tukirikia thitima ire turekire no twamugwetera andu ange 13 mauko monete thitima uguo ni makuhutia mecie 100 igana gwa iria yekatia na kei tutige gutuika ng'ombe ya rwanio ire kuaga na ki no tugikinya ha kadere ndoreke inde mwire pressure ire nie hetwo ni mutimio mwecimio wa maua na ni ngumuria kinywe ni nyumura mutumite o hindi agaikara akihuragira thimu akinjoragia thitima ya kadere ndo na inywe alafu agaikara agathii kwa president akamwira thitima ya kadere ndo ndirekirwo ni nyumura mutumite agathii kinyo kwa president etie thitima ni nyumura na pressure yo mukamwekera mutikimwira agwe ati aca murenda thii mwena ucio atindekererie aikare thirikari-ini aruta wira na William Samoei Ruto tuikare nake uguo tereke nyoni aria marauga wa mau aikare thirikari-ini bas Mheshimiwa wa maua ni eti ndauga andu aya nio mauga andu ikare ki tandu ikama gwerere ki tare umoge ngorangi kama ndegwa ri na hena morie hau igaithitie ri mukunjira ndina mutumwe imutiko ndiraguruka ate ithue mwaka wa 2022 kuma 2019 twatuire twethete thirikari-ini tandu ni twamenya thirikari ya William ya Uhuru wa Kenyatta ni reka atia itutia ni rauma na ni twenda gukorwo twe thirikari-ini ya kuma 2022 nginya 2032 ithe tutiario na inyue tukiambiriria hawa Ihura Stadium haria Micoki augire mundu uragerera mugikuyu oe Uhuru wake Kenyatta nake Kibaki akoya Uhuru wa Kenyatta tugithie kuri ya furaha makioya na Ruto gwituika ya Uhuru ngapi 10 kai mukuriganirwo ya Uhuru ngapi 10 na ya Ruto ngapi 10 alafu sini amna hiyo tatu ni twebangaga uria tugukorwo thirikari-ini ya kuma mwaka wa 2022 nginya mwaka wa 2032 na uhoro uri wa mani ati thaa ici thirikari ya William Samoei Ruto
Agikuyu na andu a kirima aria me level ya ministers ni 8. Ni igana? Ni igana? Andu aria andiki akarutani. Andu aria andiki akaruta ki? Tani. Mundu ri ohetwo hinya wa karamu. Hinya wa ki? Ate kahiu gagitemo ga thitima ya Kenya. Nie ndi hau uguo ni ndirarora kahiu ri gagote. Nigetha ngatigirira gicigo giki gitu giothe gia gatagate ni twarwa na ritho ria ki? Riaga. Ni andu 15. 15 principal secretaries. Ni muigua mweshimiwa wa Maua auga haha uguo. Auga bara eno ni aendetwo bara yao. Riu nie ngicoka guku no nginya njuke na PS wa barabara wetagwo engineer Mbogua. Ande wetagwo engineer ki? Na aria muonire TV muthenya wa Monday na Tuesday ni muonire twai nake kuria kwao Nyandaro. Ohoro uyu wa thiti? Ohoro riku? Tukirikia handu rathie nginya kundu gwetagwo Kigumo. Na ni moigwa nginya mweshimiwa wa Muthithi bado Kigumo akiuga bado kwina thitima. Na twina thitima nyingi muno across the entire mountain. Na gothiuruka cio niguo kana tiguo? Ni mwanjetekeria thiuruke guothe? Ni mwetekera thiuruke guothe? Tukihutagia ki? Tukihutagia ki? Na hari hindi ya itheru na kahindi ki? Hari hindi ya itheru na kahindi meruka. Na hari ithabu Mugikuyu areka. Na murega akirwo ndarega agika atia? Ndarega akihetu. Na uhoro uyu wa mani ati maheni ni matengeraga muno mbere ya uhoro wake wama. Mugikuyu tungibanga wega na ithu turi andu ogi na ni twibangaga wega no tuhote kuoya giti giki ya president kuma mwaka wa 2032 nginya mwaka wa 2052 tungibanga ki wega. But the easiest way for us people from this region to get back to the presidency is first of all getting President William Ruto back to the seat in 2027. Neto anitana. Ati njireri ya hotho muno. Hari Mugikuyu na mundu wake ni magike gitu. Kuoya giti gia presidency rigi. Tado there are only 2 communities in Kenya that understand the issue of power. Andu a Kirima na andu a Rift Valley. Twi hamwe andu itu. Na ni moigwa mweshimiwa ogwitwo Gikuru amwira kuri andu marathiuruka no hari hiti ya thiuruka oguo yo heta mundu yo yumeta mundu thutha oguo ikana guoko kwe hakuhe gwika atia? Kwe hakuhe gwika atia? Hari andu mareciria ati ithu twi hakuhe gwika atia? Nigetha meke atia? Moe tumere ngo matikwa tatu tukwamba gutigirira William Ruto ni atuika president 2027. Tucoke twitane mucemanio ithuĩ andu a Kirima tuge wa Maua we tutingiruta we president ni nani wa Maua njire onaye waciria no tukuruta ka tutigukuruta Gikuru tumwire yehe Gikuru entro na miaka yaku ndikinyitie twi hamwe tuthie kuria Meru tuone ng'ania tuone Kimani wa Icũng'wa tuthie guku turute kamundu ki nigetha twacoka kuria kwire tumere ati we turamuheire iko mucokie guo ni undu wa 2032 ni ithabu ihuthu ni ihuthu na murore US magaririe ithabu riu 2020 makeheria Trump no rather another easy niguo kana tiguo ungirora ithabu ringi rekirwo kuria Ghana makeheria president 2017 Daisi president uria meheririe mamuheire tamu ya mbere ya miaka 5 uria meheririe no raikarire gite mwaka uriku muririkane na murega akirwo ndarega agikate muririkane twamberirie katiba eno ya 2 terms twamberirie 1992 Moito amuheire tamu cigana 2 tugiuka na Moi wa Kibaki tukimuhe cigana niguo kana tiguo na kwaja tugietha ya keri yari na thina ni mukuringana 207 no tuoni niguo kana tiguo 2017 tugetha ya keri ya Uhuru wa Kenyatta yari na thina no tuonire tu riu na inyuire tutigeikare turioge tuikare turiki nigetha tukorwo twi thirikari-ini ya William Samoei Ruto kuma 2027 nginya 2032
nigetha kuma hau twebange twethe giti kingi gya presidency twethe mundu muito wa kirima tumunengere giti kiriku kiu tando twaga kwibanga ni tukuba inyu nimugwitikira tubango nimugwitikira tubango nimugwitikira twebange nimugwitikira twebange nimugwitikira twebange thutha William Samoei Ruto thutha William Samoei Ruto tareke nyoni aria maretikira kwibanga thutha William Samoei Ruto na hau ni hotrauga netu leo nimukwenda okego huko nimukwenda okego huko ando cerere oringi ni muti ugane acerete maita matatu anga mauga acoke ringi. As many of that opinion say aye, as many of the contrary opinion say nay, the ayes. Sasa mheshimiwa Maua, si mimi nimesema, hao wananchi wamesema wanataka president akuje wapi. Kwa hivyo mimi nikipeana ripoti pia yako useme walisema president arudi wapi, na walisema wanampe na sasa tukirudi tumwambia mambo ni tutam, mambo ni tutam. Hebu nione wale wanasema president Ruto tutam. Bas sasa mheshimiwa Gikuru na mheshimiwa Maua, nyinyi kwa sababu mtaongea na president na pia mimi nitaongea na president, na tuko na shahidi anaitwa Kihungi, tuko na shahidi anaitwa na MCA, si wameona? Kwa hivyo si maneno yangu ya kusema, si ninyi ndio mmesema, na tuko na nani na witness. Leo nimukwenda ndigere hau die na mbere ndimo yo horo no ni muramenya ya ciara mahatha ikaga atia ni muramenya no twathi handu hetagwo gathera ni muramenya oguo, na ni muramenya no twathi kundu gwetagwo Kigumo o muthenya uriku tumatwarire ngeithi tumwere ni mwakena na ndumwere bado no tugucoka kundu kuriku ni undu wa thitima nginyeyo tweranira, na niko na watu wangu hapa wa KPLC na REREC na nataka ni wa introduce watu wangu wa KPLC na REREC. Njooni haraka. Naona haya, huyu mrembo takahorera irohi mwana kahana oguo mutigakairire ki ukunyiha ndukairire karagita ki ndukairire karagita hunyu kaire tu ga Kenya Power. Remind me the name nira etagwo engineer tathikiriria ate tauga engineer Veronica Mugure twarikia gwa karaini makonyitana uyu ni wora karaini etagwo engineer Nyamai. Uga engineer Nyamai ni wa REREC, Rural Electrification and Renewable Energy Corporation. No wora karaini iriku ino arikia gwa karaini akonengera engineer Veronica okia mwikirire ni mwanyita na engineer Veronica ni akubatara ukona EPRA certificate uyo neane pin yaku na kifade giaku na kindu gitagwo wiring certificate. Tado project ino turenda gwikirira andu 154 na ana 154 households at a cost of 12.5 million shillings. Tuhorera president witu ruhi na nituramuhoya haria raini ekugerera engineer Nyamaya gioka kana Veronica akwira renga miti wiki atia nitwetikanirio horo ucio na akwira uheane welivu wiki atia niguo kana tiguo nigetha tuthii na mbaendere tando njira ya guthie single upon haringi etio eno bas. Asanteni sana na Mungu awabariki. Nimekwenda kualia haya, sawa, thank you very much. Haya, watu wa Kaderedu mko salama? Hata mimi nashukuru. Yangu ni kuwasalimia na kuambia tutawashikilia, tuhakikishe hii kazi inafanyika na tutaifanya kwa muda wa ikienda sana miezi ngapi tuwe tumemaliza na watu wa Kaderedu wako na stima. Sawa. So ile kitu tutaomba ni na nyinyi mtupatie hiyo ruhusa tuingie kwa mashamba yenu, tuhakikishe kazi inafanyika, msupport contractor ndio kazi ifanyike kwa hiyo muda tumesema mchache. Sawa. Na tutakuwa na nyinyi
na tunashukuru sana mheshimiwa. Kuja contractor so kwa hivyo tutataka mtushikilie ndio hii kazi tuhakikishe imefanyika kwa ile muda tumeset bila kusimama. So huyu ndiye atakuwa contractor, mtakuwa na yeye na mafundi wake, na hii stima hailipishwi. Sawa sawa? So hii stima ni free of charge. Kitu unahitajika kufanya ni wiring ya nyumba yako. Na uhakikishe uko na hiyo certificate. My boss amesema ya wiring certificate. So hii pesa ingine ya huku kando tusisikie mtu ametoa. Stima yote imelipiwa na serikali ndio watu wa Kaderedo wapate stima. Si sawa sawa? So kazi ya contractor ni kuhakikisha ile kazi yenye tumempea ndiye anafanya, na hakikisha kazi imefanyika the right way. Sawa sawa? Asanteni sana. Asante sana. Tutikihore engineer Nyamairo he. Aigu ore apkoira. Tiati ore hiyo giri agagiri gire ithatu agacia ki. Gutire mbeca ore? The only thing you are required to do is doing your own wiring. Ewe wiring ri tiwe na fundi waku. Niguo kana tiguo? Hau hari handu haria agiukira. Fundi waku agitikira gwikirira free gire ti free. Akorihia ngiri imwe githe ti ngiri imwe. Akorihia ithatu githe ti ithatu. Niwe na fundi wake. No tigirire ni akuhe nginya metering certificate yo ya EPRA. Iyo yake. Iyo no yo iri hagirwo. Gutie kindu gikire hage. Twi hamwe andu aitu. Riu ndikwenda kwaria makeria ma hau. Nie ni ndamwenda muno. Nitugutuma engineer Nyamae ensure hiyo vijiji mbili engineer, hiyo vijiji mbili wamesema hatujaweka stima, tu design, tujue ni pesa ngapi, nirudi pale kwa rais. Nirudi pale kwa nani? Nimwambie rais ile pesa ambayo ulinipatia 127 million nimemali? Niguo kana tiguo? Ndimwire oguo. Ndimwire tumemali? Lakini bado kuna watu ambao hawajapata nini? Na wanasema